салом ба роғибони варзиши рақами 1 аз гармии майдонҳои сабзи 2 рӯзи охир ҳарф мезанем ки дастаҳои бузург ба истилоҳ спектаклҳои ҷолиберо ба намоиш мегузоранд. моро пайгирӣ кунед. имшаб Вильяреал бе тӯб футбол бозӣ кард. ҳамин хелашро дидаед? тӯб нест, лекин тӯ бозӣ мекунӣ. ягон зарба ҷониби дарвозаи ҳариф намезанӣ, баъзан тӯб ногаҳон ба ту мерасад, вале ба дарвозаи худат гол мезанӣ. хулас ҳамин гуна бозиро мунтахаби қишлоқи мо муқобили Ливерпул нишон дода метавонистанд. испаниҳо ба хотири ғалаба ба Энфилд омада буданд, вале мисле ки фаромӯш намуданд аз автобус берун бароянд. англисҳо ҳам як бало карда 2 маротиба дохили автобус даромаданд. дастаи Унаи Эмери кӯшиш кард то ба сабки Атлетико муқобили Сити бозӣ кунад, вақте ки Диего Симеоне аз услуби ба истилоҳи русӣ легендарнии 5-5-0 истифода бурда буд. Вильяреал қариб ки ба хати ҳамла қадам нагузошт. испаниҳо ба дарвозаи Алисон Бекер қариб ки ягон зарбаи мустақим назаданд ва умуман дар 3 бозии охири Лигаи Чемпионҳо онҳо ҳамагӣ 2 зарбаи мустақим ҷониби дарвоза доранд. дар рақобат бо Ливерпул ҳамагӣ як зарба доштанд. намедонам он ҷо Ло Челсо воқеан зарба зад ва ё ҳам ту барои аз сар соқит кардан пӯи худро ба тӯб расонид. аз ҳама бозингари хатарноки Вильяреал барои Ливерпул ин дарвозабон Херонимо Рули буд. аз бозингарони Вильяреал дида ӯ бештар ҷониби майдони Ливерпул зарба зад ки аз рӯи омор ҳамагӣ 16 зарбаро ташкил медиҳад. Алисон Бекер бекортарин одами ин бозӣ эътироф бояд шавад. дар дақиқаи 53 чӣ гуна гуфтем мерсисайдиҳо дохили автобуси сохтаи Эмери даромаданд ва ҳатто маҷбур карданд ки испаниҳо худашон ба дарвозаи худашон гол зананд. барои ин кор Первис Эступиньян иқдом гирифт ва аз партофти Хендерсон истифода бурду ба дарвозаи худ гол зад ва гол ба номи ӯ навишта шуд. ҳамагӣ дар 131 сония бозингарони Ливерпул тавонистанд 2 маротиба дарвозаи Рулиро рахна намоянд. дар голи дуюм Салоҳ ва Мане саҳми арзанда гузоштанд ва гол бо пои Садио Мане зада шуд. 2 маротибаи дигар сурхпӯшҳо аз офсайд гол заданд, вале ба ҳар ҳол ҳисоби 2-0 ҳам барои шогирдони клуб натиҷаи бад нест. мерсисайдиҳо гӯё ки мусобиқаи зарбашапак ташкил карда бошанд. ҳатто Ван Дейк аз қарибиҳои маркази майдон зарба зад ки дарвозабони Вильяреалро азоби сахт дод. шумораи умумии зарбаҳо 20-1 аст ки бозингарони Вильяреал 20 зарба як су, бечараҳо ҳамагӣ 3 маротиба дар назди ҷаримагоҳи ҳариф тӯб ба истилоҳ просто дар пояшон расидаасту тамом. зарба не, ҳам тӯб ба пояш расидааст. акнун як омори дигарро мегӯям, нахандед. шумораи умумии пасҳоро ҳисоб карданд ва натиҷааш чунин аст ки Ливерпул 291 пас кардааст, Вильяреал бошад 44 пас. дар 3 бозии охири Ливерпул Алисон Бекер ягон гол нахӯрдааст. муқобили Манчестер Юнайтед, Эвертон ва инак Вильяреал. вабша Ливерпул дар 55 бозии гузаронидааш ин мавсим 30 тоаш тамоман гол нахӯрдааст. хезед каф кубед. ягона чизе ки метавонад дастаи Вильяреалро дар бозии ҷавобӣ наҷот диҳад, ин баргашти беҳтарин бозингари даста Жерар Морено мебошад. суоли аҷиб, шумо бовар доред ки Вильяреал Ливерпулро шикаст медиҳад? агар 200 то Жерар Моренову 1000 автобусу троллейбуси Унаи Эмери ба майдон дароянд, Ливерпул финал мебарояд. ин андешаи ман аст. ёдам аст чандин солҳо пеш вақте дар ягон деҳаи аз мо дур мусобиқаи футбол мешуд, дар деҳа калонҳо як автобус ба истилоҳ закас мекарданд ва аз деҳа як автобус хурду калон ба дастгирии футболбозон мерафтем. ин одат аллакай ба ҳукми фаромӯшӣ рафт. дигар кӯдакон автобус як су футбол намераванд. хулас ин одати чанд сол пеши деҳаи мо дар шаҳри Вильяреали Испания зинда будааст. акнун таъриф мекунам, гӯш кунед ва роҳат бубаред. ҳоли ҳозир барои мухлисони дастаи Вильяреал замонҳои тиллоӣ аст. аз ин рӯ дар ин шаҳр кӯшиш мекунанд то ҳама имкониятҳоро истифода бубаранд, то аз ин замонҳои тиллоӣ дар зиндагиашон лаззат бигиранд. дастаи Ювентусро зад, баъдан Баварияи муқтадирро шикаст доданд ва акнун навбати Ливерпул буд. аз ин рӯ 3000 мухлиси ин даста ба Энфилд омаданд. барои онҳо омадан ба Англия осон набуд, вале бошгоҳ кӯмак кард. шаҳри Ливерпул дирӯз пеш аз бозӣ ранги зард дошт. онҳо дар кӯчаҳои шаҳр якҷо қадам мезаданд ва суруди машҳури The Beatlesро ки хеле дӯсташ медоранд месароиданд ва майдони Энфилдро ба ларза медароварданд.
چی خیل ویلیاریال مخلصان خود را قدر میکند. در انفیلد 5% اهالی شهر ویلیاریال حضور آورده بودند. شماره اهالی شهر ویلیاریال 50,000 نفر است. چیپتهایی که با مهمانان فروخته می شود همگی در 3 ساعت تمام شده بود. باشگاه برای این مخلصان 12 سمالیات رایگان درخواست نمود که مخلصان آینتراخت باید حیران شده باشند. در خریدن چیپته‌ها نیز باشگاه سهم ارزنده دارد. 50% مبلغ چیپته‌های مخلصانش را پرداخت کرد. قریب میلیون یورو تنها برای راه یافتن مخلصان با انفیلد صرف کردند. برای آمدن مخلصان باز یک مشکلی دیگر هم بود. آنها باید پاسپورت خارجی می داشتند. این همش از روی برکسیت است و شما این را الکی میدونید. اونجا همه چنین شناسنامه نداشتند، ولی باشگاه کمک کرد. ویلیاریال با نهاد شناسنامه کنی مصلحت کرد که در زودترین فرصت با مخلصان شناسنامه تیار کنند. در 2-3 روز اخیر حتی روزهای استراحتی این نهاد دم نگرفته کار کرد و برای 1300 نفر شناسنامه خارجی تیار نمود. بعد این قدر احترام اقلا یک گل میزدند نوران علی نور میشد. بعد 6 روز الکی بازی جوابی در میدان ویلیاریال برگزار می شود و الکی خبرها برآمد که کلی چیپته‌ها را خریدند. در این شهر واقعا دسته‌شان را دوست می‌دارند. مثلا در زیادی مکتب‌ها با جای زنگ تنفس گیمن لیگ چمپیون‌ها را می‌مانند. فوتبالبازان را با مکتب‌ها دعوت می‌کنند و فوتبالبازان این دسته از جانب کودکان و مخلصان روز نیست که نامه و مکتوب نگیرند. شهر افسانه‌ای ویلیاریال با هزاران آرزو و هوس که مردمش خوشبختانه زندگی می‌کنند. حتی پرزیدنت باشگاه بعد چنین اقدام گفت که وقتی ویلیاریال میگوییم گپ سر احساس می‌رود. احساس هزاران آدم که برتن لباس زرد میپوشند. اینجا راهبر گفتنی گپ و وظیفه نیست. وظیفه من وظیفه پیشگذاشته باشگاه است. من باید اقتصاد باشگاه را اداره کنم. تمام. گفته از فرناندو روچ. بعد این قصه رو خوندن لیورپول رو همین قدر شوم دیدم که تو بس گفتن اقلا یک گل سر دید مسلمان هستید یا نه؟ بچه‌ها اکنون با عادت کردن شروع کنید و میده اقرار شوید و خود را تسلی دهید. شما خوشبخت‌ترین انسان‌های بودید که به طور زنده و یا حداقل در زمان‌های ایرای رونالدو و مسی زندگی کردید و با چشم سر هنرنمایی نابغه‌ای فوتبال را تماشا نمودید. در 100 ساله‌های نزدیک طبق پیشگویی‌ها چنین فوتبالبازان و چنین مقابلیت انفرادی به میان نخواهد آمد. همکنون برای اولین بار در 15 سال اخیر نه اسم رونالدو و نه نام مسی در توپ 20 نامزدهای گیرنده‌های توپ طلایی موسم امساله نوشته نشده است. اونا همیشه گلی سری سبد بودند ولی تمام شد. هرچند این فرضیه پایگاه خبری گل کام است ولی در صدر اول نام کریم بنزما نوشته شده است و در 20 جای بعدی این فوتبالباز نام رونالدو و مسی را پیدا کردن غیر امکان است. بعد کریم بنزما نام محمد صلاح رو نوشتند که تا چند روز پیش آنجا را روبرت لواندوفسکی اشغال کرده بود. یکی از دورنده‌های توپ طلایی دیگر لوکا مودریچ باشد در موقع هفتم روی خط قرار دارد. گمانم این جایزه امسال حق و حلال کریم بنزما است. حالا بشریت بعد میفهمند که پشت گیگیمونی رونالدو و مسی چی فوتبالبازان با استعداد حیف شدند. یک تاش حاجی بنزما است. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.